Okay, we are about to begin with the prize distribution ceremony. We begin with the 3K under 12 years mixed category. Gentlemen, are we ready with the prize distribution? Sir? I request Mrs. Bindra, the proprietor director of Karshang Dairies, to please come up onto the stage. Ma'am, please. Mrs. Bindra, she is one of our main sponsors. She has provided us with the food packets. Thank you so much, ma'am. Okay, we begin with the 3K under 12 years mixed category in the boys section. Third. We begin with the third. Representing Darjeeling Montessori House of Children, beep number 30024, Mihir Gomden. Anyone can, you hand over the trophy to anyone can. Thank you. Second in this category, beep number 30026, Obed Tamang. Obed lai हामीले निकै बोलाउनु परेको थियो तर finally he is here on the stage. A big round of applause for Obed. 3K under 12 years mixed category, first in the boys section. Beep number 30043, Wangel Tamang. Wangel Tamang. Nirmal sir, please. What about the three? Okay, fine, thank you. In the girls, third in this category is Miss Aswika Mondal 30014. Yes, clap, clap, clap. भन्नुको हाम्रो सरले सर अलिकति रिसाइराख्नु भएको छ हामीले क्ल्याप गरिन भने सर अझै रिसाउनुहुन्छ हाँस्नु हुँदैछ सर थ्यांक यू सो मच Miss Aswika Mondal third in under 12 years mixed category congratulations second in this category Miss Rehana Rai 30028 for your information she is a karate expert too. And first in this category, beat number 30025, Miss Norsan Tamang. We finished with the fun run category. I request our guests to please be here on the stage. Now, अब हामीहरु 5K open women's category को पारितोषिक यहाँबाट वितरण गर्न लागिरहेका छौं. म थर्ड बाट सुरु गर्न लागिरहेको छु 5K open women's category. क्याश प्राइज पनि छ तर मलाई याद छैन क्याश कति छ अहिले हजुरहरुले रिफा खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके थर्ड हुने एथलीटले 5000 धनी भएर जानु हुँदैछ यहाँबाट. Third 5K open women's category, beat number S0029, Purnima Mandi. Purnima Mandi. Purnima Mandi.
Okay, maybe she's not around. Wango cash prize. Oh, she's coming. She's coming. Thank you, Purnima. Sandeep sir, if you could please ask her where is she from. She is all the way from Jharkhand, MS Dhoniko ठाउँबाट. Congratulations. But she is staying in West Bengal. Purnima Mandi. Timing 23:18 seconds. Thank you, Purnima. Second in this category with a timing of 22 minutes 31 seconds. Beat number 50073, Priya Chhetri. Cash prize of 7,000. Kunji, I need to tell us Kokibu. Person Cape Dairy को honor हो. Priya तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ? तो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड गरेको. Priya PS बोलेको Cape Dairy को मान्छे हो all the way from Gangtok. Thank you so much, Priya. अर्को वर्ष पनि आइदिने हामीहरु तपाईलाई निवेदन गर्छौं. And first in this category, 5K Open Women's category, with the timing of 21 minutes 52 seconds, beat number 50121. 10,000 लिएर जानुहुन्छ उहाँले यहाँबाट आफ्नो परिश्रमको निम्ति वन्दना सुब्बा. Congratulations, Vandana. तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ? Bijanbari. Ladies and gentlemen, with the timing of 21 minutes 52 seconds, Vandana Subba first, 5K Open Women's category. Thank you, Vandana. Now we move on to the 5K above 45 years women's category. 5K above 45 years women's category. म थर्डबाट सुरु गर्छु. With the timing of 40 minutes 45 seconds, beat number 50336, Lakshmi Rai. Cash prize of 3,000 rupees. Ma'am, तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ? Gotol Siding, Khasang. Gotol Siding. 40 minutes 45 seconds, Lakshmi Rai, third, 45 years women's category. Yes, थप्पडी मार्नु नितान्त आवश्यक छ. सेकेन्ड यस क्याटेगोरीमा सेकेन्ड हुनुभएको छ. टाइमिङ छ उहाँको 35 minutes 20 seconds. बिट नम्बर 500332, Khandu Doma Bhutia. She is bagging a cash prize of 5,000 rupees. Ma'am, तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ? घुम दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ. Congratulations, ma'am. तपाईले डिएफओ सरकोबाट आफ्नो मेमेन्टो ग्रहण गरिराख्नु भएको छ. कसले भन्छ लेडिजहरुले खाली घरको काम मात्रै गर्छन्. यसरी बाहिर कर्सियङ विन्टर रनमा आएर सेकेन्ड प्राइज पनि जित्छन्. A big round of applause for all the ladies present over here. And first in this category with a timing of 34 minutes 27 seconds, beat number S0076, Preeti Tamang. She is bagging a cash prize of 7,000 rupees along with other mementos. Ma'am, तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ? टिस्टा भ्यालीबाट आउनुभएको म्याम. तपाईको यात्रा, तपाईको रनिङ यात्रा टिस्टा जस्तै निरन्तर अगाडि बढिरहोस्. Thank you so much. Now we move on to the 5K under 16 years girls category. 5K under 16 years girls category. The first three athletes, I will begin with the third athlete. The athlete who came third with a timing of 33 minutes 35 seconds. Beat number 50222, Aisha Khatun. Aisha Khatun with a cash prize. She'll be bagging 2,000 rupees as a cash prize. It seems Aisha is not around. Aisha? Okay. Okay, sir.
ओके अब हामीहरू यस क्याटेगोरीको सेकेन्ड हुनुभएको रनरको नाम यहाँबाट उच्चारण गर्न लागिरहेका छौँ with a timing of 33 minutes 19 seconds, beat number 50254, Avantika Rai. She's from Sunaga and she's bagging a cash prize of rupees 3,000 all the way from Sunaga, Avantika Rai. And in this category, the athlete who came first with a timing of 30 minutes 52 seconds, beat number 50229, she will be bagging a cash prize of rupees 5,000, Shivani Bhujel. Shivani ka bekha bado huncha. Shitong 2, mero mawali gaon. Thank you so much. Thank you, Shivani. Now we will move on to the 5K Open Men's category. 5K Open Men's category. We will begin with the athlete who came third with a timing of 23 minutes. Ritik Gurung. Ritik Gurung. With a cash prize of, he'll be bagging rupees 5,000 as his cash prize. Ritik Gurung. Wah, hununga jasto cha. Second, hununga wah daudinday aunu huँदैछ. Ritik तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ? Lebong, Darjeeling. Thank you, Ritik. Third in the 5K Open Men's category. Thank you, Ritik. Second in this category, 5K Open Men's category, with a timing of 22 minutes 12 seconds, beat number 50105, Ayush Raj Zupa. Ayush is from Rambul. Congratulations, Ayush. Second in the category 5K Open Men's, with a cash prize of rupees 7,000. He is being felicitated. Thank you, Ayush. First हुनुभएको छ यस क्याटेगोरीमा with a timing of 21 minutes 11 seconds, beat number 50072, Minal Prasad. उहाँले 10,000 rupees यहाँनिर ब्याक गर्नुहुँदैछ. मिनाल तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Kurseong. Minal is from Kurseong. Congratulations, Minal. Kurseong Athletic Club लाई represent गर्नुहुन्छ उहाँले. Thank you, Minal. अब हामीहरू 5K above 45 years men's क्याटेगोरीमा लागिरहेका छौँ. यसको पारितोषिक वितरण गर्नको निम्ति हामीहरू थर्ड एथलिट जो एथलिट खुवाउनु भएको थियो उहाँलाई पारितोषिक दिन्छौँ फर्स्टमा with a timing of 24 minutes 52 seconds. Number 5007, Karma T Bhutia. उहाँले 3,000 rupees यहाँबाट ब्याक गर्नुहुँदैछ along with other mementos. Thank you so much, Mr. Karma T Bhutia. Second आउनु भएको छ यस क्याटेगोरीमा with a timing of 24 minutes 18 seconds, 50283, Krishna Tamang. Sir, तपाईं कहाँबाट? मिरिकबाट. I'm so sorry. मिरिकबाट हुनुहुन्छ सर. उहाँले रुपीस 5,000 यहाँबाट क्याश ब्याक गरिराख्नु भएको छ. गरुङ भएको जस्तो छ है. Okay, thank you sir. Okay, first हुनुभएको छ यस क्याटेगोरीमा टाइमिङ छ उहाँको 22 minutes 46 seconds, Mr. Karma Sherpa. Mr. Karma Sherpa दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ. धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना सरलाई. उहाँले रुपीस 7,000 यहाँबाट क्याश प्राइज ब्याक गरिराख्नु भएको छ. Thank you, Karma sir. Now we move on to the 5K under 16 years boys category. 5K under 16 years boys category. Third हुनुभएको छ यस सेगमेन्टमा
with a timing of 23 minutes, 22 seconds, beat number 50201, Ajay Rai. So I'm feeling proud. Mere student congratulations Ajay, thank you so much. He is all the way from, you are from Gayabari, no? Rohini, he is from Rohini. Good, congratulations Ajay. Your felicitation is due in the school too. Okay, your segment ma second aulu bhako cha with a timing of 21 minutes 30 seconds, Vishwas Devan. Vishwas tapai kahaबाट हुनुहुन्छ? तीनधारे. He is bagging a cash prize of rupees. मैले देखिन 3,000 rupees. Congratulations Vishwas. अनि यो सेगमेन्टमा अर्थात् 5K under 16 years boys categoryमा first हुनुभएको छ with a timing of 21 minutes 17 seconds, beat number 50262, Nihal Tamang. I believe he is also my student. You are from which school? St. Xavier's, Dilaram. Okay, congratulations beta. Eta forgiveness. With a cash prize, he is bagging a cash prize of rupees 5,000. हाम्रा यी ससाना एथलीटहरुलाई प्रोत्साहनको निम्ति हामीहरुले उहाँहरुलाई क्याश प्राइज पनि दिइरहेका छौं। यसको राम्रोसँगले उपयोग गर्ने हामीहरु तपाईहरुलाई अनुरोध पनि गर्दछौं। अब हामीहरु 10K ओपन वुमेन्स क्याटेगोरी 10K ओपन वुमेन्स क्याटेगोरी पछि लागिरहेका छौं। I know our STSA is feeling the heat, so please bear. Okay, 10K open women's category. Third हुनुभएको छ with a timing of 51 minutes 22 seconds, beat number 10105. Third 10,000 rupees उहाँले यहाँबाट ब्याक गरिराख्नु भएको छ Miss Anita Das. Miss Anita Das, first in 10K open women's category. Miss Anita Das, so she is here. Anita Das, yes, please come up. Yes, she is from Jharkhand. Thank you, Anita. You've come all the way from Jharkhand. Agle saal bhi aana. Thank you so much. Second in this category, that is the 10K open women's category. With a timing of 44 minutes 43 seconds, beat number 10156, she'll be bagging a cash prize of rupees 15,000, Priya Tamang. She is all the way from Kalimpong. Thank you so much, Priya. And first in this category, with a timing of 43 minutes 51 seconds, beat number 10071, she'll be bagging a cash prize, a hefty one, 25,000 rupees. And first in this category is Tamsi Singh. She is all the way from Banaras, the holy town of India, the holy place rather. Thank you so much, Tamsi. उसे अच्छे से congratulations. Thank you so much. अब हामीहरु 10K above 45 years women's category पछि लागिरहेका छौं. Are we ready, Sandip sir? Thank you so much. 10K above 45 years women's category मा third हुनुभएको छ. उहाँको टाइमिङ रहेको छ 1 घण्टा 1 मिनेट 14 सेकेन्ड, 1 hour 1 minute 14 seconds. The beat number 10300, Nita Lepcha. I believe she is from Ghum. Ma'am, तपाईं घुमबाट हो? Ma'am, Nita ma'am घुमबाट? मूलडाँडा. Congratulations. मूलडाँडा दार्जिलिङ.
cash prize ₹5,000. उहाँको नाम बोलाउँदाखेरि अघि नै उहाँ नाच्नु हुँदै थियो, उहाँ खप्पिस एउटा डान्सर पनि हुनुहुँदो रहेछ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। Yes, मेहनतको कमाल यो। This is a lesson for other ladies too. Second हुनुभएको छ यस क्याटेगोरीमा with a timing of 59 minutes. Beat number 10273, Anuda Tamang. Ma'am, Anuda ma'am, मिरिकबाट हुनुहुन्छ। उहाँले अरू मेमिन्टो सँगसँगै ₹10,000 पनि यहाँबाट ब्याक गरिराख्नु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स म्याम। साँच्चै नै उहाँहरू नारी सशक्तिकरणको एउटा ठुलो उदाहरण हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। फोटो म्याम, फोटो अलिकति पछाडि म्याम। त्यो चाहिँ तपाईँले छोड्नु भएन। गरुङै छ सर, गरुङै छ। थ्याङ्क यू। ओके, फर्स्ट हुनुभएको छ यस क्याटेगोरीमा विथ अ टाइमिङ अफ 50 minutes 45 seconds, बिट नम्बर 10345, सरस्वती राई। उहाँले यहाँबाट ₹15,000 ब्याक गर्नुहुँदैछ। म्याम कहाँबाट हुनुहुन्छ? कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ। म्यामको निम्ति अर्गनाइजिङ टिमकोबाट एउटा एक्स्ट्रा मेमेन्टो पनि छ। सन्दीप सरलाई त्यो म्यामलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन पनि म नम्र निवेदन टक्राएँ। सर प्लिज। Tawang Marathon, one of the most prestigious marathons of all marathons. It happens in the state of Arunachal Pradesh. Ma'am le त्यहाँनिर participate गरेर आउनु भएको। Oh my God, ma'am, म तपाईको autograph definitely लिन्छु। Ma'am is a proud winner of the Tawang Marathon. Congratulations, ma'am. 3 cheers for Saraswati Rai. Happy, happy. म्याम तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो गर्व हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीहरू सबैलाई गर्वन्वित बनाउनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कङ्ग्रेचुलेसन्स, गड ब्लेस। Now we move on to the 10K under 16 years girls category. 10K under 16 years girls category. I will begin with the athlete who's come third with a timing of 1 minute 18 seconds, 1 hour 18 minutes 57 seconds. ज्यादा बोलेर अब त मेरो पनि म भक्क दिनु थाले। 1 hour 18 minutes 57 seconds. Beat number 10215, Emmanuela Nyogya. I believe I am getting your name right. She is a student of Darwin School. Darwin School, but where are you from actually, beta? Where is that? She is all the way from the footballing country of Brazil. Congratulations. She gives us the taste of this event happening to be an international one. Congratulations, Emmanuela. Thank you so much. Thank you, Emmanuela. Now, second in this category with a timing of 1 hour 9 minutes and 22 seconds. Beat number 10263. Prasansha Vishwakarma. She'll be bagging a cash prize of ₹3,000. Prasansha, tapai kahaबाट ho? She is also from Lebong, the place where we have the race course. Congratulations. Thank you, Prasansha. अब यस क्याटेगोरीमा फर्स्ट आउनु भएको छ। टाइमिङ छ उहाँको 1 घण्टा 5 मिनट 50 सेकेन्ड। बिट नम्बर थियो उहाँको 10264, जोया खातुन। She'll be bagging a cash prize of ₹5,000. Zoya, where are you from? She's all the way from Darjeeling. Zoya Khatun, first in the 10K under 16 years girls category, timing 1 hour 5 minutes and 50 seconds. Thank you, Zoya. अब हामीहरु 10K open men's category, 10K open men's category पटि लागिरहेका छौं। थर्ड बाट सुरु गर्छु म। उहाँको टाइमिङ रहेको छ 36 मिनेट 43 सेकेन्ड, 36 minutes
43 seconds. Okay. Thank you, Joya. 10K Open men's category with a timing of 36 minutes 43 seconds. Third in this category, beat number 10202, Mr. Puran Rai. He'll be bagging a cash prize of rupees 10,000. Puran tapai kahaबाट हुनुहुन्छ? Puran is all the way from Kalimpong. Thank you so much, Puran. Second हुनु भएको छ यस क्याटेगोरीमा, टाइमिङ छ उहाँको 36 minutes 36 seconds. Beat number 10209, Mr. Dumber Bosnet. नाम्ची साउथ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ उहाँ, Mr. Dumber Bosnet. Second 10K Open men's category, टाइमिङ रहेको छ उहाँको 36 minutes 36 seconds. उहाँले रुपीस 15,000 यहाँबाट ब्याक गरेर लानु हुँदैछ. Congratulations, Mr. Bosnet. Thank you so much. And first in this category with a timing of 36 minutes 25 seconds, beat number 10113, Panchanan Vera. He'll be bagging a cash prize of rupees 25,000. Panchanan, aap kahan se? Kharagpur. All the way from Kharagpur, where we have the IIT. Congratulations, Panchanan Vera, all the way from Kharagpur. Now we are about to distribute the prizes for the 10K above 45 years men's category. 10 kilometer 45 वर्ष भन्दा माथि पुरुष वर्गको हामीहरु यहाँबाट पारितोषिक वितरण गर्न लागिरहेका छौं. थर्ड बाट सुरु गर्छौं हामीहरु with a timing of 43 minutes 23 seconds. Beat number 10279, Mr. Subarna Subba, हाम्रो आफ्नै Subarna Subba. Congratulations, Subarna. उहाँले यहाँबाट रु 5,000 ब्याक गरिराख्नु भएको छ. Congratulations, Mr. Subarna. खरेबाट हुनुहुन्छ, खरे खरसाङबाट. Congratulations. Second हुनु भएको छ यस क्याटेगोरीमा with a timing of 43 minutes 11 seconds, beat number 10301, Mr. Nimesh Chetri, with a cash prize of rupees 10,000. And I'm proud to say that Nimesh happens to be my friend. Dherai Taro, St. Mary's Kharsangबाट. Congratulations, Nimesh, my dear friend. So proud of you. First हुनु भएको छ यस क्याटेगोरीमा, उहाँले रुपीस 15,000 ब्याक गरेर लानुहुन्छ यहाँबाट with a timing of 41 minutes 51 seconds. Beat number 10328, Mr. Pravesh Tamang. सर तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ? प्रवेश सर तपाईं कहाँबाट? Darjeeling. Congratulations, sir. Pravesh Tamang, sir. First in 10K above 45 years men's category. Timing 41 minutes 51 seconds. Cash prize of rupees 15,000. Ladies and gentlemen, for all of us, Mr. Pravesh Tamang. Finally, I've come to the last list. 10K under 16 years boys category. 10K under 16 years boys category. I will begin with the athlete who has come third with a timing of 54 minutes 36 seconds. Beat number S0006, Samkhan Rai. Samkhan Rai लामाहट्टाबाट हुनुहुन्छ. उहाँलाई रुपीस 2,000 क्याश प्राइज यहाँनिरबाट पारितोषिकको रूपमा दिइरहेका छन् हाम्रा अर्गनाइजिङ टिमका सदस्यहरूले. Congratulations, Samkhan Rai, all the way from Lamahatta. Second हुनु भएको छ यस क्याटेगोरीमा with a timing of 46 minutes 51 seconds. Beat number 10247, Soyang Thamang, with a cash prize of rupees 3,000. Soyang, तपाईं कहाँबाट? अरिङ्गले.
सोनादाको दिलारामको छेउमा पर्छ अरिङ्गले कङ्ग्रेचुलेसन्स भाइ अनि फर्स्ट हुनुभएको छ यस क्याटेगोरीमा उहाँलाई ₹5000 यहाँबाट पारितोषिकको रूपमा दिइनेछ with a timing of 46 minutes 35 seconds beep number 102589 इशाद तामाङ इशाद कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ टिस्टा भ्याली कङ्ग्रेचुलेसन्स इशाद ₹5000 as his cash prize. I request, thank you Ishad. I request Mr. Primus Bhutia to please come up onto the stage. The organizing team wants to felicitate you. The evergreen and the ever young and the ever handsome and the ever dashing and whatnot, Mr. Primus Bhutia. उहाँलाई हामी आज बोल्नु दिँदैनौँ ल कङ्ग्रेस नानी हो Congratulations Primus da Nirmal sir what next Okay अब हामीहरु यहाँनिरबाट मेमेन्टोहरु जसले हामीहरुलाई सघाउ पुर्याउनु भएको छ मेमेन्टो प्रदान गर्न लागिरहेका छौं कर्सियङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन I request our guests to please be around SDO sir for some time please okay so is here thank you so much interestingly we have the mementos for the DFO and the SDO but we will do that later on we have the memento for Karsiang Subdivisional Sports Association Karsiang Subdivisional Sports Association का उपसभापति महोदय श्रीमान फुर्बा घिसिङज्यूलाई माथि मञ्चमा आएर यो मेमेन्टो ग्रहण गरिदिनुहुन भनी निवेदन टक्राउँदछु श्रीमान Thank you so much. Yes, that's wonderful. Kusirine KAC bata koi representative. Okay, KAC bata. CAFTAC, the people behind the scene in making this event a grand success. CAFTAC bata hamro koi pani ekजना representative. Yes, bhai आउनु हुँदैछ प्लिज माथि मञ्चमा आइदिएर. Yes. Amit CAFTAC, active member of CAFTAC, सरलाई माथि मञ्चमा आएर मेमेन्टो ग्रहण गरिदिनुहुन भनी नम्र निवेदन टक्राउँदछु Thank you so much Amit तपाईहरुले behind the scene काम गरिदिनु भयो त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई अनि तपाईको टिमलाई आजीवन ऋणी रहने छौं हामीहरु धन्यवाद I request the SDO sir the former SDO sir and the new ADM of Raiganj IAS Teja Deepak sir to please hand over the memento to one of our sponsors, Ma'am Bindra, the proprietor of Karsiang Diaries. Yes. I request ma'am to say a few words. Ma'am, please, you have to. Thank you so much. सबसे पहले मैं यहाँ के जितने भी आयोजक हैं शानदार आयोजन के लिए मैं उन सबको और सारे पार्टिसिपेंट्स को दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी। ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना ये सिर्फ रनर नहीं हैं, ये यहाँ के सारे रोल मॉडल हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि सिर्फ जीतना ही ज़रूरी नहीं है, दौड़ का हिस्सा बनना सबसे बड़ी जीत है। एक छोटा सा कदम शुरुआत होती है हमारे लक्ष्य की ओर जाने के लिए। एक बार मैं फिर से तहे दिल से इन सारे संयोजकों का और इनसे मिली सारी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि पिछले साल भी हमारे यहाँ देश के अलग अलग जगह से पार्टिसिपेंट्स आए थे जो हमारे कुशांग के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। इन सब लोगों ने कुशांग को प्राउड कराया। इस बार भी इन सब की वजह से ये शानदार आयोजन हुआ। So proud of us. Thank you so much.
Thank you so much. That was really wonderful. हाम्रो पनि औचित्य त्यही नै रहेको छ। कर्सियङ विन्टर रनलाई 3rd एडिसन देखिको खरसाङको एउटा ठुलो उत्सव बनाएर लाने हाम्रो सपना छ। त्यो सपना हामीहरू सबैजना मिलेर नै साकार गर्नुपर्छ भन्दै कर्सियङ सब डिभिजनल हस्पिटलबाट विजय सेन्चुरी सर जहिले पनि जहाँ पनि कुनै पनि कार्यक्रम होस्, स्कुलमा होस्, बाहिरतिर होस्, उहाँले हामीलाई सघाउ पुर्याउनुहुन्छ। माथि मञ्चमा आएर मेमेन्टो ग्रहण गरिदिन हुन पनि म नम्र निवेदन टक्राउँदछु। थ्याङ्क यू सो मच सर, विजय सर। थ्याङ्क यू सो मच विजय सर। सूचना अनि सांस्कृतिक विभाग जिटिए अर्को हाम्रो स्तम्भ हो। उहाँहरूले जस्तै सुकै परिस्थितिमा होस् उहाँहरूले हामीहरूलाई सघाउ पुर्याउनुहुन्छ। कहिले पनि आजसम्म हामीहरूलाई नाइ भन्नुभएको छैन। उहाँहरूको पनि हाम्रो बडाबाबु हुनुहुन्छ श्रीमान गोविन्द छेत्रीज्यू। उहाँलाई माथि मञ्चमा आएर उहाँको टोलीको पक्षमा यो पारितोषिक ग्रहण गरिदिन हुन पनि म नम्र निवेदन टक्राउँदछु। गोविन्द छेत्री दाजु, म त दाजु भनेर सम्बोधन गर्छु। अनि उहाँको सम्पूर्ण टोलीलाई धेरै धेरै अनि धेरै धेरै धन्यवाद। Nirmala, I think I'll have to go according to the list. No, I have some more lists. If you could please come here. SBI बाट हाम्रो जनरल म्यानेजर सर हुनुहुन्छ, चिफ म्यानेजर हिमांशु सर, if I am not mistaken with your name. Sir, thank you so much sir. You are one of our proud sponsors. Nirmal sir. त्यसो गर्दा मेरो कोअर्डिनेसन राम्रो मिल्छ निर्मल सरसँग। सिलिगुडी हुन्डाईबाट हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू कोही आउनु भएको छ भने माथि मञ्चमा आएर पारितोषिक यो मेमेन्टो ग्रहण गरिदिन हुन पनि नम्र निवेदन टक्राउँदछु। ओके, अब म आग्रह गर्दछु हाम्रो डिएफओ सरलाई हाम्रो सभासद महोदय, जिटिए सभासद महोदय श्रीमान श्याम शेर्पालाई मेमेन्टो प्रदान गरिदिन हुन पनि सरले पनि हामीहरूलाई यस कार्यक्रमलाई यति राम्रो सफलीभूत तुल्याउनुमा ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हाउ कुड वी मिस मिस्टर श्याम शेर्पा और सभासद, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। हामीहरूलाई यो प्रेमिसेस चलाउनु दिनु भएर यस कार्यक्रमलाई सफलीभूत तुल्याउनु भएकोमा 100% उहाँको सपोर्ट थियो। आई रिक्वेस्ट the headmistress of Dowhill School to please come up onto the stage and receive her memento. Dowhill School का कोई representative हुनुहुन्छ भने माथि मञ्चमा आएर म्याम को बिहाफमा यो मेमेन्टो ग्रहण गरिदिनु सक्नुहुन्छ। Excuse me, Richa ma'am, I request you to please come here and receive the memento on behalf of the headmistress of the Dowhill. It seems ma'am is not around. She's there. Okay, if she's there, we'll have to wait for her. Richa, where is ma'am? She's gone up. Will she be coming down? So, please. म एकपल्ट फेरि पनि यहाँनिरबाट उच्चारण गर्न चाहन्छु। डाविल स्कुलले कर्सियङ विन्टर रनलाई एउटा ठुलो टेवा पुर्याएको छ यो जग्गा दिएर। थ्याङ्क यू सो मच डाविल। यस, अर्को अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अघि बिहान हामीहरू यहाँनिर जुम्बाको अवलोकन गरेका थियौँ, त्यो पनि लास्ट मोमेन्टमा रिचा म्यामको टोलीले गर्नुभएको। थ्याङ्क यू सो मच रिचा। नेक्स्ट इयर तपाईँहरूलाई हामीहरू 30 मिनट्स भन्दा ज्यादा टाइम दिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। डेफिनेटली म्युनिसिपालिटी चेयरमैन सर मिस्टर ब्रिगेन गुरुङ। Okay, he's not around. Karsiang Traffic Police, Mr. Virendra Chetri. Okay, हामीहरू सुरक्षित मार्गको मेमेन्टो आफ्नो स्थानमा उहाँहरूलाई हामी पुर्याउने छौँ।
गोर्खे हाटबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभ आउनु भएको छन् विजय सर, मलाई नाम याद छैन। सो यदि कोही हुनुहुन्छ भने नभए हजुर नै अगाडि आएर यो ग्रहण गरिदिनु हुन भने म निवेदन टक्राउँदैछु गोर्खे हाटबाट। सब प्लिज। Thank you so much, Vijay sir. Another man who worked behind the scene from day one, the adjudicator, the main adjudicator, a teacher of Victoria Boys, Mr. Pravesh Thapa. Thank you so much, sir. तपाईं नहुनु भएको भए हाम्रो कार्यक्रम यति राम्रोसँगले सफलीभूत कुनै हालतले पनि हुन सक्ने थिएन। Thank you so much. उधर 600 में 625 पर पे किया है, इनने मेल में एंट्री कर दिया, वो मेल में एंट्री के साथ। Thank you so much, Pravesh sir, the ever smiling Pravesh sir. मैं नहीं गलती सर। Pravesh sir, thank you. The range officer, Mr. Sambartha Sadhu, उहाँले पनि यस टुर्नामेन्टलाई सफलीभूत तुल्याउनुमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। The hard-working, ever-energetic Mr. Sambartha Sadhu. Congratulations, sir, to you and to your whole team. Congratulations. Thank you so much. Podhar Motors बाट कोही आउनु भएको छ भने Podhar Motors उहाँहरू आउनुहुँदैछ। Thank you so much. Sir, please. It seems Mr. Amit sir is coming up, sir, please. Durga Hyundai, अहिले पोद्दार मोटर्सको रिप्रेजेन्टेटिभ हामी एरियामा आज हुनुहुन्छ। Thank you so much. दुर्गा हुन्डाईबाट कोही हुनुहुन्छ भने ओके आउनु भएको छैन। HHTDN बाट कोही आउनु भएको छ भने ओके वी हेभ ओन्ली अ फ्यू लेफ्ट। मिडियाको ठुलो भूमिका रहन्छ यस्तो इभेन्टहरू हुनुमा। प्रेस क्लब अफ खरसाङबाट उहाँका सभापति महोदय श्रीमान मुरारीलाल पञ्चम यदि उहाँ हुनुहुन्न भने म आग्रह गर्दछु भाइ अर्पण गुरुङलाई माथि मञ्चमा आएर प्रेस क्लब अफ खरसाङको तत्वावधानमा यो मेमेन्टो ग्रहण गरिदिनु न भनी। Okay, now we have the mementos for the schools who participated. Dawil, Himali Boarding School, and all the other schools. Since I don't have the list over here, I request the teachers from various schools to please come up onto the stage and receive your mementos. Okay, यदि स्कुलको रिप्रेजेन्टेटिभहरु हुनुहुन्न भने उहाँहरुको स्कुलमा पुर्याउने जिम्मा हाम्रो। अब लास्ट बट नट द लिस्ट एसटीओ सरलाई आफ्नो वक्तव्य राखेर समग्रमा एकैचोटी आई रिक्वेस्ट यु टु थ्याङ्क एभ्रीबडी टुगेदर इटसेल्फ र म यो माइक्रोफोन सरलाई ह्यान्डओभर गरिरहेको छु। Good morning everybody. First of all, thank you for all the participants. Initially जब हम चालू किए थे सिर्फ 600 सोचे थे, but जो response मिला we had to increase to 850 participants including the kids. इस बार specially fun run 3K, 5K और 10K भी किया. So special thanks for all the enthusiasm shown by the schools, participants and runner association from various parts of the country, Hill, GTA particularly. Secondly, I would like to thank the organizing teams, the three main pillars of the organizing team. First being the Kharsang Sub-Divisional Sports Association, Nirmal, who is our secretary, who has done a great job. Secondly, our Kharsang Athletic Club,
Sandeep and his team have done excellent job. Thirdly, the CAFTAC, जो Forest Conservation and Tourism Promotion का organization है. All the three are the main pillars who have worked tirelessly to popularize this event, talk with the participants and get registrations done, logistics done, and great thing. Thirdly, I would like to thank our sponsors, starting with the GTA, who was the first sponsor who has confirmed their support to us. Secondly, SBI, who has helped us thoroughly all through the event in first edition as well. Thirdly, we like to thank Bindra ma'am for Karshaong Diaries, Amarjeet Hotel, who have, without any much taking, just like first year, the second year also, he and his whole family have been supporting of all events in Karshaong. Special thanks for everything that is Karshaong, and they are making global. Karshaong brands are going global and all over the country, which is a proud moment for all of us. And the government officers, of course, my office and the DFO service have been the main teams heading the other organizing teams. We have been there all through, right from the start. A special bottom of my heart, I would like to thank Devesh, who is my dear friend, and also the DFO of Karshaong. Right from the start, like first edition, we had only few minutes to talk, few days to get involved with the forest. But ये वाला जो second edition था, right from the planning stage, वो एकदम आए थे, and जो stalls लगे, forest conservation का, जो pine trails किए, the kind of promotion events, I'm sure participants must be taking a piece of responsible tourism message with them, and wherever they go, they will spread the message of the responsible tourism, which is much needed for the hills. And all the downhill school who has provided us the premises, Paresh Thapa, who has been adjudicated in the last moment, have been continuously supporting us. Overall, I would like to thank the people of Karshaong who made this possible. Police and the traffic police in particular, who helped us in managing, and thankfully, and with God's grace and with nature today, the Kanchenjunga was so beautifully visible all along. The runners were so happy that they could get a glimpse of Kanchenjunga all along, and the nature was kind to us, and thankfully there was no injury also. All the runners have come back safely, which was our prime target. So we had the sub-divisional hospital team, 3 ambulances, everyone coming together to ensure the runner's safety as well. So overall, it has been a great success and a great experience working with such a motivational and inspiring team. I wish a lot of success to the organizing team for the next year as well. I hope Devesh, Shyamji and सब मिलके एक और बार अगले साल Karshaong winter run करेंगे और उस टाइम पे हमको गेस्ट जैसे बुलाएंगे. Thanks a lot. Thanks again. Thank you so much, sir. We will be missing you next year, but you will be here physically. I know that. आप जाओगे, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा. The Karshaong Winter Run, this event will attract you. It will act as a magnet. Thank you so much, our guests. Thank you so much for being with us. र यसैको साथमा दोस्रो एडिसन Karshaong Winter Run को समापन भएको हामीहरू घोषणा गर्दछौँ. अर्को वर्ष यसरी नै हजुरहरू समक्ष हजुरहरूसँग भेट हुन्छ भन्ने आशा साँचेका छौँ. खुसी बस्नुहोस्. धन्यवाद.